Mnajua zile nywele zinatokaka wapi? Zinatoka munjia ine tena za mubaya zenye zinaharibisha maisha ya watu. Njia ya kwanza, nimetembea zaidi ya nchi 8 za Asia. Hakuna siku taona ini fama asiatika na vala ile maplante wala anasukiwa bile bimameshi. Hakuna siku taionaka Asia, nchi zote zenye nimetembea. Nimeingia India, ende njo kwenye zile nywele zinatokaka. La plupart ya mameshe zenye munatiaka zinatoka India. Sasa zinatokana na njia ine za ajabu sana za kuharibisha maisha ya mtu. Mimi niliuliza hizi nywele zinatokaka wapi? Bakakuwa wanatufasiria seme jambo la kwanza kwenye hizi nywele zinatokaka source yake. Wakati yenye mtu anakufa banamuingiza mumorge. Bale benye banapenda zile nywele banaendaka mumorge banaanza kata zile nywele za maiti. Wakati mtu anakufa ase maselule za mwili nazo zinakufaka. Swate zingine zinaweza kuwa ziko hai lakini ni za kuleta mainfection mumutu. Sasa banakamata zile nywele banasukula banaleta huku ku Afrika. Akanambia ile haiko ya ajabu, omwete na ile meya pili. Kuna jamaa fulani hapa India, juu najua kama ende njo nchi ya kwanza nyiko na miungu mingi mudunia. Leo India kuko 36 millions de dieux. Na ile miungu nayo inatumika na mapepo yake na misingi ya kule. Sasa kuna ile miungu sa vile ukienda zaidi Bangalore, uende sawa vile mwa ile maprovince za kule yulu, bana kwaka na mungu mmoja anaitwa Mungu Balaji. Huyu Mungu Balaji yeye anakubali sadaka tu za nywele. Unasikia? Sasa banasema wakati mtu anazaliwa mjamaa ya umaskini yenye umaskini kwako sana, hakuna gisi umaskini ishe wala magonjwa fulani, banajua kama pepo ya umaskini manake kukichwa ya mtu njui na kuwaka. Selo hapo ifo banaenda mwa ile matemple zile hekalu za Mungu Balaji, banakata ule mtu nywele. Make banapokukata zile nywele manake banatoa ule pepo wa umaskini kukichwa chako. Kusudi ile umaskini poteye, ilifo zile nywele banazituma mtu mwingine mwenye atazivalaka zile nywele, njo mwenye anakamata yule pepo mwenye alikuwa nasumbua ile jamaa. Wadada na wamama, Bwana Yesu asifiwe. Ase pastor, uko na wivu ya nywele zetu, haziko zako. Swate zile nywele zenye unaweka ni za maiti, swate ni za umaskini ya jamaa fulani wala magonjwa. Akasema njia ya tatu ndio ya hatari sana mzingine zote. Akasema njia ya tatu ni wakati yenye mtu par exemple iko posede na mizimu. Juu kule kwao banafanyaka bitu ye banaita marituel. Zile marite kuna wakati miungu iko napimana mizimu yao. Asa saba kwa napimana ile mizimu yao, kuna mtu mwenye mapepo zinaingia. Na sasa zinaingia mahali pa kukaa ni kwenye nywele. Bakisha mfanyisia marituel ile mapepo haitoke, ile possession demoniaque yenye iko nayo, ile kufungwa na mapepo, ili foswat banaenda kunani, banaenda mwa ile temple banamukata zile nywele kwa kumtosha ule mzimu mwenye anamsumbua. Kusudi ule mzimu apoteye completement, ifo kuonekane mwingine mtu kwenye balibeba zile nywele mwenye atavala zile nywele, kusudi yule pepo apate makao kwenye atakaa, aachilie ule mtu mwenye alikuwa kaposede. Mimi najua kama hamutabiitika, na ukipenda bakiane zako, na mimi sikwambie uzikate uzibakiane. Kisha akasema njia ya ine kwenye zinatokaka, ase zinatokaka muma egu, muma centrale za matoilette. Ndiyo, na ukijaribu hata kuangalia hata ku YouTube ukiangalia, kuna bale benye banapitaka, banashinda banazunguruka, banamuke iko atembea na kisaki. Zenye zilianguka mfereji, salon, yeye iko na zilogota. Akasema njoo vile wenye banasuka kama mashapo, hizi zenye ba mama banavalaka za munaita ma plant. Ule wa mfupi. Anasema zingine sa mtu ananawa, zimoa zinaendaka mu makondui za mai. Sasa ifo saba nafungula par exemple centrale ya toilette, ilfo banatamize ile mamavi kusudi bakamate zile nywele, kisha banazisukula banaleta huku.
wewe vala vyako meujue swat unavala bumaskini ya jamaa moja ya ende. Na njuno na mtu ujimagine kwanza ni buzuri gani yenye uko natafuta, buzuri yenye inakuima kabisa nafasi ya kunawa pendant 30 jours. Tulisikese mwingine akiitia kukichwa anafanya 30 jours mai haimungi yake kukichwa. Haone tu kama ni mapepo tu.